Gutetera kigina kia CDF. Njema kumaga kuri na kugarukwa ni mwendo wao nyume ya kugairwo munda na nkoro njega. Tugakuretera rugono rwo mwanya rwa igare ya utonga. Orinkiremi no monanirio mathithio tukobwa na arua nthuki mbithe kuma ntere chema ni bonanite wirigiro bwa witingugi kira minister bara gavana Mutumanto Ithinkia orotete kumutethia gukinyaniria mibango yawe ya gwitithia miru mbere bakiwe Mutumano ombite kinya kunganania mombire kagiteno kau kuruthokone ya mawa ni boretie Peter Munya gutigana bururu na gavana Mutumana kumwakanya gwitira akari na miru ngugi bakiwe bonande bakwebia ugwati mbarubao Kemunya nontone mwekumia Marion Karugi na kurikivia. Ayuthi kuma tauni ya Maua ni basi umirite kuromba MCs ba County Assembly ya Meru ukurukia mawaziri baranga vana mutumethirĩtwa itara ona bambĩrĩria kungwa mauri nikienda basokaniria Meru kiwiti na mbere kaita karakatiere bakiwa bena witikio na mawaziri barabatari ati bari na umenyo bwa ministry rabatari na kuo batethirie Mutuma kiri manifesto yawe. Itukona tuena almost a month thirikari ita well constituted miaka era tutete elena nusu no mwanka twarakishe mno kendo meridim so tuenda kuria county assembly ya Meru given that itukona Mutumana rombere balance gender na ombere kureta balance on matters region kinya the team is very competent ba inge bobe na experience bena iba kuelewa mantu governance so bakomba kwetha bantu bakomba ku deliver manifesto thirikari yekenda tomba konokia kanya kamyaka ile na nuswira iraurite tutukono isiase ne twetete nyume itare kai so ndaromba tu county assembly Meru bawaziri beya ringe kirore nikenda tutikethia twena time mingi ya uta sisi barabetu twatarire itu buromba nete obutukulukirie wasiri bo His Excellency arombere otara nikenda ngoira sira mami for the last 2 years sumba kwithira sikiritika nabwe mawaziri ndibwire wore ikena kunyomu mabuku mu ofisini withira bukemenya bene Meru county tibwingwa ake bwa qualify kwithira bwe mawaziri kabu ilita kanya kau labo ilita kanya kau bukatumira bwa kurutira mwananchi ngwe bukatire boya kwa bukatire butengo boya bugathagara ngavana na MCs ba nikenda mwananchi wengwa akomba kwithirwa akiritirwa ngwe bura kubatire utirenge kwethia kwina 4 women in CCM level thaito kona Mutumana aritete kindu kitarite karingi itu buromba kinya mu youth areyire kuma na buri because she is a youth mukilukeni na yaritire antu ngwe inkomenya ground ine na twe na lot of bloggers na ibaritete ngugi okupa vet so it's area tutieri final chance babwe ku make sure bautonya nguene na ba kwambirio toritera nguire but ingwetekia itweri women but thera by competent but thera ba kirita nguira kwagirite but show them that women can do better. Kaitenyo kau na bwa biashara bathoko ya Maua Trande na Fruit Market ni bameneretie ura wari gavana wa mbere Meru Peter Gatira Munya a biashara bakiwa ni bakarete Mutuma bakiuria Munya na athire ruikumio na ati gavana Mutuma Munya we itaraku ire athirire rera twakwete gavana na ntu itaraku ire athirire itarire Mutuma reka kuwe no yeretete 2027 kakorete kya kuotiera ete kya kunte kuwa imosigeria waku ete kya Momeru ana right ya kwa thonora kwethia ate akwenda ibyo ntonku aru arendo miatho kone mawanka uatere oe Munyote ete kya kuotiera ingara ku no thirerie 2017 ora moni monto wenu kwete kya thai otenda kuona kana kamwembe no yerera paro ao ai moni ni okuonga bana ora abra paro ora mwara thena ai moni ni oku
Rapaero inyakeria okeria nkingo renge no ate okeria unende munya wai wate buru ukenda kwanjiria marere yaku na mutuma ukaje kuinira mutuma marere dairo tuonao munya turekoro ito tuiceja kuringa rwe moro kainwa tukenda kuringira koro bathaico kanywa tugore tubera munya no moe obiote kinyana twamwira munya batu tukenda kwenderia mwakoro twe mwera sore munya twamuthomethia meturira nyama bitani twagoritana na tugorele bura munya akari na munya ate bo twamura munya munya ibuto barere na munya ate mutongorio moe oni nguo mbendacia ndenda kwenderia mwakoro umete kinya risabu nkiwanda mokonjera nkomwera munya no munya otemenya korwa makilenga ne ore akorumana oi lentore oraruma omoye twakira twakwenda mbanya to yaterra renge na orumanga motuma ko amwatere shima wewe itora komenyere otero agira toke motuma nawe motuma ndekwera tere baba kwa wara ari ao kirige itara remo neno kungawana reka wera oeta wachokeria na tutore ndo kwera o to kareti eri ko baba kande kwera munya ora were atere kanto ba ucia nguku my friend yankwere ndi round ye turenda ukoba ko biora rwero ampio round ye irio gya kumenyembe irio natumira wethro rembi wenga bana tukwere inya kura tukeo turembe kuringa kura batu ukienda inya tiani te ginya nusu ukia kwethira no kwenda bobo ya munya itokumeo bwo ino thugu nontu kiatho kia mutuma gya kwa pisu oteyire kwa ibu thugu uraithite muntu ibo kwana buru ai twenda batwe Kia report Raweru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Mutajwa shauri ya konteretia gakoromone ijwitite na mbere gutabarikia gutina bioro kana kinya roje kuringana na akari bachiumete guchotethio kumakiri thirikari kinya nkoro cia county ende batira iga ibakoroba governor Mutumanto ithingia kubaririkana na kubatungatira na mpwe kenda bona mathaga jajaja gitumi muthuri Murioki na report ije Ndithine ni kuonekana ndi irumirite mutajwa shauri yako ajendene mutirijwa kangangi arakari baba bari ugwatine bakugwatane mirimo kathumba kitumi ntu bwa mbere batina rojero kuja guntu guku bajairi kioro kira batumera ke mwingi ikiombere kujura ontu brana ni ugati bunene kinyaka giteka gakambura bithando shauri yako bithande CHP ni bithando ngamerete area yonde tukara mono tukara gita mono turombete bioro bi tenarwa kanegoro tunankorokie miaka ithatu tukero bakeja batege batejaga na ndi tukoromba otethio twenda thine mbe batwinya irio bonga tutiomba kuri ikununka tafadhali gukombeka itwakirwe kioro na thine turite nene turite thine bwega twetumaira flying toilet muntu akuruka nyumba yake hata kioroka hata sina kaumara akagera bwengwa bochione na metho turirite wakanzo igita na kuandika barua thirikari ya Mutuma ngabana wetu wa Meru neto tezie na bioro thirikari yetu ya Mutuma ngabana wetu wa Meru neto irio nja yetu ina mpare nyingi muno na tutono utuona ndiruga batwe bira twena thina bikioro no te angi twita nongo muntu atera siwenji tutona biera tutona bathroom na tutenya roze nonga twitira ta thoko ute angi tona uta roze no te biera no te bathroom. Number 2 ambuga itwithiritwe twina nya challenges cia roje area eje itikarinya ja town turi ikarao ishage kanari sabu ile cha kuraja no tukinya roje rwa kunyorungo challenge kwa inkuromba MCA betu batu kinyiria ntumoje ke ngavana bauge batu tukunindi roje area eje chauri na ria tukona roje tukage akugwirwa makosa muno kwithira guntu gutina kioro nyanje muntu mo kwithira tina kioro ni atari muno acha tu no over 1000 people area eje na batumera kioro kimuni nyiki ojurire na makosa muno oni kuromba thirikari especially national government na county government bagwatanire baje batethie ije shauri yako na tukithirwo kioro modern kioro kimba ku accommodate nyantu bara physical disabled
na gikiro ruji na undu batatu nigitakira kia meka gundu guku nikiorete kwa kagita undu baranya ni ogwati ke mandu jegi okaria security wise ithe na mono tayorete kwa kurukia mwaka na kana miaka iri tayorete kuko kagia mundu na inya na ndinya thaira tukwenda kwa patrol ikathithwa ikarema no ntubwata iwiremete ta ingi chikona igechokwa lakini eje ya shauri yako tutijimbie na thina no twite ukare igechoka na gitaa gikiri chauri guku kina miaka iri gikuthuka antu baba batigweru na antu baria baingi batumaira gitaa kiu nya kuruka bakauma Rome bakarugira Rome na bakareirio bio baria Rome batonya kumama kuma gitaa kiu kiraura ikwithiritwo kuna a lot of challenges na ndiromba riao kithirikare mutumaniriri nyuma thirikari cheka nyuma kuna makobatathia ingata tuja kuona mantu ya shauri yako of which tukujite papasire kuromba kioro na kioro giki ikioro ndombete kithirikari ire rari speed 800 tikumba kumirika ndarombere na ndero gigategerwa indi thia ndero gigathithwa gigategerwa ndachoka ndeta kairi nda promise oitware waja lakini ndeja kwithira ithina ntheri no ntu kuma una ndi utu nderwa na thaizi na ndi na kugwerwa nkimenyaga ndina ngavana uria ukuthikira jawe mutuma ntwethinkia ngavana wetu uria twendete kuma ntuku atonya kwina mwanya mono ndina ma batu ruju tugakurukia cabinet yewe na after that bukona maendeleo tena spindi ya hatari kubwirigire kioro giki ndeta uni ndona munene wetu ngavana nkamweresa na after ruju anytime tukeja okithima ndina amani andina surety tukageria gupush kana kurinya mweshimwa mukoronia gwatuka kweka murango komba kuringwa kioro kiu kiumba gwakwa yakwe haraka iwezekanavyo ibo kwenda huwa ntobeto itokona kya mweshimiwa kanya eta kingavana eta muromba mwere itobu antu bashauri yako bena thina eja bakire kioro na kairi gunde ndecha wa trade ntunkomenya antu baba ingero ba thokone mantu ya rukorwa kwa dikuthwa ruria kukuinyeri nyantu baraba thoko bare akwito ntu no antu bare akwina thoko era ndungamirite Muthuri Murioki wa TV Mutiro Kangangi. Mubunge wa Maraka Mbiuki aria gitumi bakuinyiria kiria bakwenda ni CDF ni untu tagishigo mbunge kia babatere kwamukira milioni 170 mwakene juju akigina ende mwanka thaiji bamukirite milioni 40 na mwaka nende ajutite kuthira bariuga ibakwenda kigina kienda bakomba kwari twa basari para skuru rugurwa na kinyabo baguna baraba baringere kura. Nyuma ya igoro abunge bambunge nene kuonania kura kunganirwa kwao ni rakigina kenji CDF gechereri kurekerwa bakionania barina werubo gutia gwite ikarobia mbunge monke twarejo kwe na ndi mujumbe wa Maraka Mbiuki na eje nengerekano na gishigo mbunge kiawe akiuga mwaka jojo wa thirikari kibati kwa mukira kigena gya chiringi milioni 170 na akiuga kigina keu ethirite kiamukite chiringi milioni 40 na mwaka jwa thirikari no kajuthengerete kuthira na nikyo gitumi bakuga na bakwendekithia agenda yao thaiji bale ajumbe ni kurekerwa kigina keu kenda bagatethia karibara bathurire tukiuga agenda number 1 ni CDF agenda number 2 ni CDF agenda number 3 ni CDF mutu CDF ni watirite matula metu na bururi bubwe tu wakenya in a very big way na nayonjere idagwa ili shua ili aguta mpesa na Nairobi gakinya mashinani kwa une tukolomba thirikari ya lakishe kenda mpesa yuja NGCDF tukaigutwika kurekererwa mbere mwaka jojo dirajwa kithirikari mwaka jojo kuthira by June ilomba rietu ni ba ngangane bakinyo na mpesa ile tuvotirite ya kunenkanira tambasaris kenda na beto bombo gucoka cukuru
pesa hiyo tugomba gutweka released. Kingi mujumbe ujo norotete ora wa RDP Rigathi Gachagua akiuga ni untuntu gochecha ukara thirikari ni chathirire na gituma kya gisiasa kiria kuringa thaiji ari mupinzani wa thirikari ya Rais William Ruto gite kubarigiria barita ngugi na akiuga rithiurunka akiwa Ruto akathana kwa miaka 5 ake inde karekia akiuga thaiji akari bethirite bakiwa Ruto akathana kwa ipindi biere. Koguo acha endelee na matamshi yake akiuga Ruto must go na egwete kuligiria President William Ruto kuina mbele kuruta ngugi. Koguo wacha wao na kina Kalonzo na wale watu wengine wanataka kuendelea kufanya kazi zao za upinzani baendelee kutimta kubaligiria. Bakia aliento hiyo ndio bakwalia serikali ya William Ruto bado inaendelea kufanya kazi. Na unajua sasa Wakenya wanaanza kusema kwa William Ruto ni 10 bila break. Huyu mwingine naye anataka kusema anga Ruto must go ngoya. Wapatie William Ruto nafasi ngatirikate itu adulanile. Na agenda kudulana ni kenda tukaomba kurutirwa service wega na kenda tukaomba kuona maendeleo thini wa county yetu na thini wa Kenya. Muthiene mujumbe karekia ruga ni boga kiria kariba mara ni untu bwa kumwaka nyathana kwa miaka 20 de mujumbe wao na thaiji kiria tegete ni gite kionga bana kiri county ya Tharaka Nithi mwankene jwangiri jere 27 kwa ita kurinda ben okedula kwa mwaka jojo kwa tarua ta mwelenge kwa tarua ta mwelenge atabumbu getende saputa miaka ya kanane ya mwisho na mwaka jwa 2027 ngero mpagite kianga banwa wa Karatu Tharaka Nithi County na niko na imani tutapata nafasi ya kutumikia watu wetu. Report ratito shawero kwa rieto ni mutuge kare barabara ya kuma marima gwitakathwana ningi nuntu bagutwika kwa ndagache kathara kumania ni mbura inene akari baruga karabati chonde ichirakamatiro ni mugo na gutiga gwatibu nene mbureje nkuruki ni kondorete imera biantu na gutiga arimi bagitaraga athara inene. Ngendo cia kuthikiri mucie munene wa kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia kathwana gukurukira barabara ya marimende itwikite ngendo ire itwikithitwe i barabara no gutwika ni twikirite kamuroni ga kathara wendamite ndaracana bure kaida ino antu papa magwetukira ona kana antu na bikibiki no ngari ino litobwa kuma tani 1500 kilograms ito bagwetokira kana tani muna nushu ito bagwetokira igatokira no kayo mulania na ekaira sala nene muno taino njere no riu gutebu bale ko na ibekirita mabuba na eka maradire na loje ende mara ko ndani gutekyo kiragwete inge neta murungu akingi no nto ingi ne bale tokagira ingi tokagwa ne kya mayetuka kuringana na aturi baba barabara ya kuma marima kuthikathwana wari onthe turaga iri kinyamara na koguka gitaka ni atabarikirie ngana na bombi jenjeleno njeleno atira gwere mbega na raino mbuleno laulire gote mtote makete ne mbuleno megondani onde gote irio dieku mbuleo ya ulira nkinya nyomba tionde twika kwa barabara eno ndi bariuga kumanitie na mbura nene ira ithiritwe kiura wa kagita na gukamata karabati ira igwatithanitie barabara eno kamuroni gakaga kamara the barabara eno is the shortest from the Meru Chuka Road and the Kalwana. Eno is the shortest route. No go tem to take nyamwira kanyaga weshiria barabara eno ne rondekwe le wona tha ino tukiara giogu barabara eno nenkwe goro kumono ntwalutiwira monde na afanyi biashara nte kuona njire makauma madite ni okarwana tiga kauma adite bachuka no ntukutenjirenge enkedi no ntonjirenge twengeshira no tori ni ne akola mwembe na kumwembete barabara te koweteteka bwero riete kubetokaka igatia karabati ya tori baba baugite kathara ekujura kagitaka ti karabati akira kamatire ende nkinya imera biao kiriminda aire kuranitie na murojo ndi akarala na nione kandigaleta no ntwabula mbuleno rete akarala nkona nini asala nene muno bangelete mbuleno engelete ende nkauga ni te kwenda gwakwa ni kwenda kwa Mulungu ende nkauga ni no ndewe no mpempata yukia kwa idiete ona ibara bandite irathire jonde na guteba na gutecoka kubanda kaire
nontu anu abanda kae no gukira muuro ugetatia ukogeka matano ra kondorire kila kitu kwa thirikari nilete mbeca neribe out of the disaster management mbeca nilete mbeca eribe antu. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mogambi. Tunambera kurumira nteto cietu ncokerete nyume kayitagate kuraja na nteto nkuruke. Nandi no wikire ntumirie ku ya mucemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko cionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cia Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Twagigwita na mbere kurumira nteto cietu njemwa kuma Gakuri ni Nyaki West ni gutwa Kyoto nyume ya mtu wanja uria bamugairite munda na nkoro imwe kubagaruka na kinya kwiriga mwiriga jao batiumba gukinya njeje kurukini borotete borithi ni kwendera mtu ujo uria ni umwe wao kingugi ninduranirite rugono ruru. Mukoromo kumanterete Gakuri ne Nyaki West North Imenti na atigiate na kumera nyume yakwawe kuinganwa ne mutano wa mutano ngina ne untubwa nkuchanyo cia kathetu kuingirwa ngiti suri ciakwa cionthe ciarungama na kisi koti na ndinde ingiro kuma amandi ngombe ciakwa itara bwega na kinya suri ciakwa na njira mitumirite nkurukia miaka 2022 na kuma ntuire njira ene ontumaira Festus Muteri aritariria ete mutano joka munda kanini na nkoro entamburuku na batwire na there mbere ya mwekuru mwene njeje gukua inde nyumene mutano jora ne muborithi na mugarukite na gucoke wega no thuku na ti ni ana ti ngina moyo tutari athina ana ibo bambakite kwi mutoro no sky no bambakite no gufandi kinyabo bakweja kugita bole igerera mukurujo gucote the kirendo angitio karine reringete iga we mandi 14 ndonera askari ba muruno ba runogone bena OCS ejarungamira kwa ingwa au igoro ntini the kwa ndisi aenda andra ambiga yaki mbeta kuona hospitali dadra tikundona ndupite amuringera au gaba na baroga cio ende utesa baroga bansabite ni umpingira au kimeke kionde ngonta utengo suri cia ciarongamira ungitine ende tukiaranira na OCS wa runogone na arikithitie kwamukira riboti ye karikarere acoka uga kesi ejere njarene cia borithi nthikiri ni bodi CI
na nande wirigiro bwawe ni kire survey wa thirikari kienda uma bwa kithaka gikibumira werune ndenda thirikari tutethia no tethio bura ikomba une ndeni ankuromba ba muotethio ba barabara no ntubatuire gwitira au ende ba mu compensate nu kuona ore kwina thina beiba ana pa my brother ba mu compensate ba penda ba mu barabara ndenda utethio ki atongeria ba thirikari kuma MCA na mubunge wetu Laimu bae bantethie ndetro savi thirikari antegere no tunende untina njira no kuona mbusta yena ndi tina njira tina tiona we tumpo kurukinta bya mwanka nego na ni une ugire ntithi ntro abono ntubari na ucie cioro no igerera kwaraniria na nja ya mutano ro kworo twakienda kumenya uma bwao ritikinyanirite Winjibo maigani ngogi mwere anjo mwende akariba makoma kaguma Centrimenti na Mutonga Southimenti bachumete guchwana yo mugate jwajo untuko amona ngogi kwethirwa yujuri mathina na ugwati nkabo no mwanka bekire beta mukone jwao ende kagita kanande kuri na machine sire itethagia kirugiti bo maigajaja kinyakethira kuri bo bagutumira njira ciake untwire mutugikare no na ripoti eje na njira ya mwanya Neigare otonga Nearea toriongete kirerandira mutonga wandine egojisti na kinya kirerandira kagoma wandine abodhuko si centro kuona winji bwa maiga na bata ya maigaja mbere tukireithiria igare ambere rarenja kwa nanjara ugitumagira sururu kana musuma kujenja ndewu kagita na tochuma tonini togwetwa tindo na kiboi na wona igare uri akwa na reumiro gere kuchageria kaora nirona ndi mtungi ajokagia igare akambia kore ajana gachoka kana kore tigare kariu kureta kwethira kore na mithemba iri amaigajaja kugitwa na njara igare mochumare na igare gachoka na mwanya jo maigajajo jaire ni urari more tenda ribuka irekeringithano na renge na kinyama ugori no mwanya rirari tenda rikiuma goro nkurukia riu renge igale ya musumali leo ngwa ukigurira mtu akawaida ya igale uole rugura na 20 kwina riri ngina lole asoka na lole asoka igale uole rugura na 25 maiga mama monde ni kuolete imbega nikuolete imbega iyomba gutetia buru na gukiria kinya nyombe yaku itigia rukuo ni iga original igale tumba kunika ngou igarengeria kuraithiria ni riria rikugitwa na machini mono rijikene tandarugo na kinya riri na mithemba kathumba ta igara kenda special linject na daga koromone na kinya mandiko na igare rigitagwa na machini eje ire gutumira stima igetagira kirenjira ya yetemeri tairangare ya mwankithagira getera na waraithiria ire gita maiga kuri na bange bakoja maiga jau bakigeraga kiri kirori na kuri na bange na bobarendene ya rodi bakija bangaga tukubokera maiga ja o maiga ijera je no rito different kwe urito bwa city umona bwana ni na bwa koromone ti umona bwa special o maiga ja type wejo na ndi mwanya jo maiga ja kugita na njara na rea kugita na machini ni atere mwanere tenderi bonka dhankorokia renge na kinya wakine monore anjara retumika kuthithia musingi kere nyumba na reura machini na rore gaitithia nyumba ni ontondire tenderi na retumagira simiti na muthanga jo moka yekeringithano na igare urenge ejo maiga ja gutema ja machine weta gwaka manto ja kuringa nini plaster maiga ja machine jatetagia mithange mingi jatetagia simiti nyingi
zitagia tu simiti kidogo sana, lakini za musumari zagagu kosti kuma ge simiti wetage kagoto wetou jaja tumaira kidogo sana ila kugita na nzara ile gutiki process muno ndira muntu akurukia munyamuzo zo kugita muchururu, lakini machine izi irungamia ja ikomba kuslice nechoke igita igari na ithwari smooth na ithwari iga ryagu gwaka ore tumba kurinya ngoroba ke nyomba gwaka ka nyomba ichetu tucha kawinda to gwaka nja ndira muntu atakwenda gutumira process yego guthona ugure ugintu tambao maiga sana urizo cheapest muno na izo cheap gwaka kiruba nonto turi mwanyene jwa maiga jau jojaire kiriro kya baraba gitaga maiga nanjara ni ate igare andarugorere na thokonkoro kya igare ao na baingi bata ya nandi bendete igare andarugo ni untu ndarugore gitagwa rori ere una rikubo kairoreo indere urenge no mwanka oyo kientuko kathumba kendo karigita waje na umerie uri bange mbere areja kugurwa ki market yetu ni arire ndiguru kidogo nuntu kagita kale antu beja baije maiga mamake ma musumari, lakini ile anda rugo na ya soki eja ya ro introduction guku antu baune kiro kietu ni arire ndi muno wereria kinyage competition ya migunda guku competition ya migunda na bamwe batikwenda baba musumari barenda ba mazini kinya toko twaringirwe tontu ndaruguni aturingire bora twendagi kinya maiga wega na tukatuna ma customer maingi taino kinya ko ngana no dikinyanjira ni kwetera customer kwa mulika no kwenda maiga nontu nituke tikinya kukirutaniria tukaje igale katendera buru nikanda ingi no ona doko ne kanda tona gya kule ne kanda kinya baba twete ngugi uku na baba faidi kauntu onabo lemwe tubetagira uku na badi to tuswira tukabetera bakejera nontu twaringirwa company ingi nenda rugo ni aturingire kompe buru kirege chunjeke kya mbere kya rugono rurwa mwanya igare otunga ni twendete kumenya kethira marandi jaja ri mundene jwa thirikari kana jari mundene jwa muntu kiumbe na machokyo miunda eje ni anto viumbe bethagirwa bakomborithite bara bakwenja maiga kana bakugita maiga na mashini inde kya bata bariuga bareke kwenja maiga ni batigaira bakuthika marinya jau jatikeja kwa gwatikiria karibantura kana ndira mwene akenda kurima munda jwa wenyumene ko keja wona mwene uku bweleanwe bwaranirie umenye waje igatha rimwe ukamuria abitie mwata kia gutema maigo au batu itu jana muthetu jwetu tukathika kenda uko tikatuike kugutigwa na marinya ja accident nambi ntwe jana muthetu tugacokania keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni mutuge kare Rais William Ruto nerigirite mambrene kanisani ya St. Nicholas ya PCA Kithaku Centriment arakinya kajukia kanya kwaraniria na karithokone ya Kithaku akiaria mubunge Kirimangu chini na ugite ni ibanganite gukubiria gishigo ki amwe na kuririkania Rais Ruto mawirane jawe. Anthony Kathenya na report hija. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Ntuko intaretu nyume Rais William Ruto didi ya Ndiunga kaunti ya Meru, Tharaka Nithi ni kaunti ingi ja Kilimara, muthenyu aruni akulirwa usokera Meru, kagita akerekere mamburani manene makanisa ya APCA, St. Nicholas Kithaku, yeshigo bunge Keimenti ya gatigati. Aruju Aramisi, tukethira tuli na President Meru. President William Ruto akethira ali Meru, na jite kigongwane ne kinene mono no tunande babwe ibuje gitarire ni Christian calendar riri ni gitara rent kiumia giki kyo tukuthiria rent period na kiumia giki muthia gitawa Holy Week in the Christian calendar. The Holy Week kiri calendar yetu ya kanisa ya AIPC, Independent Pentecostal Church of Africa. Ilo tutirimanaga the final week ya Lent kuthithia maguta ya matheru
kuthithia mwanki na kuruga ruji bio nthema na jau yatendeka twamba kuma kiumia gya nkindu kira kiario last Sunday. Kulingana na chancellor wa kanisa ino ule nowe mubungu imenti gatigati Kirimangoshine, Rais William Ruto agetukira na gucokera thokoni ya Kithaku na ni akwirigirwo kwariria Karibantere ino. Karandi Muthangene primary school, from there akurukire Kithaku market at St Nicholas na twathiri banda chokereo by good enough if we kitha tuketha antu bang'ani no antu bonde baketha bekansene tugichoka ketha tuketha kule antu baraumara Kithaku market, the president will address them. Mubunge Kirimangoshine ya Monogu aluga kajuke kanyaga Kirimambura mama kwa lili maunto kathomba makoni ya Kariba Central Imenti ilio mawerani mara isu ile ya Mruto takigina kia Wakiba University ya Mariene bases kathomba jamaskuru amona Wakiba barabara ntere ino. Iko muchokeria nkatho no ntuvuwa ndio muromba stima chia Mariene area kabimukiria na Mariene University issue on them is really awarded and they are working and they are still installing. Ndio muromba chia markets, a number of markets are working. So nandi we should thank him for that. Kingi kumulika ni akembe chiri atwirire chia Mariene University 500 million and then a number of buses for a number of schools and kumulika ni tu and then kumulika ni about the roads. Other things have been granted. Kile atongore baingi balaba kwirigira okinya mamburani mama ni hamwe na governor county ya Meru Mutumanto Idinkia na kerigiro kwa lilia Mount Kathomba makone county ya Meru. We will be having the governor tomorrow and you will be given a chance to articulate Meru issues. You atamkaribisha then you articulate issues about Meru. Kulingana na mubunge Kirimangoshine otongere bwa county ya Meru ni bukwirigira Rais William Ruto muthenywaro akabanenkera ntuku ya kuthithia ndunga garoni ya rais kenda kwaliria maendeleo ma county ya Meru musema ni ulo wakagita kanene otethire twakithithika ni kira kirima kuga ni governor la Ebiro Bisini Kawira Mwangaza kulega kuwatanira na tongore bangi na from there maybe you will get a date tomorrow of when the leadership of Meru can visit State House. Kenda nandi twaliria maendeleo turia muno we have never done so. Nyetha county ingi chita kwaliria maendeleo na MPs bao na gavana bao but we have never done because of the rivalry which has been there. You know, the previous governor was not cooperative. Na gote mtu tuira muthurite but you know she has not been cooperating with other leaders. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Maneno ya miraa Celesio thuranira na chokeretie nkatho JR Marete uria urakinyukire gitine kia CC Meru na gutigira mukari wa kuma Bori. Celesio augite Marete ni mutongeria wendete thiri na urumwa na kwethira kuri na kanya kangi gavana Mutuma na bati kumurikana no rete Joy Karuitha urojokitwe kanyene kawati kama kweni nteto cha kumuthukire reto mitandaone ni untu akaungwa mauri ni mbunge ya Meru tukya rojo. Nyuma ya igoro JR Marete ororoti ni ngavana wa Meru Mutumanto Idinkia ali waziri wa miunda na ubangiri bwa matauni gukinyukira kanyene kau nyuma ya murutira kumira gicigo mbunge kia Buri kuma kere mujumbe wa mugambire digiri akiuga thirikari ya ngavana Anto Idinkia tebategerete JR akiuga gitumi arakinyukirire ni untu bwathire na antu baburi bethire bakiona kanya kau na ndenje ya Marete na mukirite ntumiri cha kumukatha tanchamba yendete akari na bethira bakiromba ngavana Anto Idinkia gukeja kwethira kuri na kanya kangi nethira kimutegera Nara Prover is a gentleman, a patriot na mwanki jogo akanajo mwingi ndene Bore akira goto Bore omba ku withdraw formally kenda akariba Bore baya wakanya bethiro bena nominee wao ke cabinet. Muteteri wa kioto kia mwingi thuranira Celesio akiaria nethirite akiuria urora yukire kanya ka JR Marete Joy Karuitha akaigua ari no gwa ni nteto iria ciithirite ikiandikwa mitandaone ikirikana ni mwamba akimwira na amenya akathujwa ni mbunge ya Meru na te antu baba kuandika mantu mutandaone na Celesio akiuge gambarira Karuitha ari nario rearire anjana ni reathirire mwanka muthiru mwira akaigua gwa ijaraja kwenda in the social media te ita kuveti mtu
antu bara bakamuveti ni counter assembly na counter assembly ikathingata facts iririo itukuona allegations ikiumire nyingi cia kwithirwa ati akirwa imwamba wa ngari kesi iria yongwa iturathingatia twethira it's a case ya fight out of malice nonto mbere ma ngari iria kwirwa na yete wetu an agreement sale agreement no signed that sale agreement noewa nenkanirite mbeche cia deposit cia kugura ngari iria na number 2 case iria kia raisi out of separation yawe na murume ntije ina antu bakurita manto ja family bajo tonyithia gwatuika imanto criminal ibamenye case ije yagitirwe October tariki 25 cia 2024 ke katiba na gisheria mieri 6 nithirite na this kwena orders cia kuonania she was not convicted, so she is not a criminal. Kingi Cyrus aruga mukari urore na thina na korotwa karwitha ta waziri abati wiki amateta jawe kiri mbunge ya Meru mbere ya kiumia twithite riria rigiri kuthujwa ntuku ya Alhamisi. Watu kwa mtu ene issue simple eta ke law firm ene wakiri andikirwa affidavit oso ya affidavit na wena manto jana facts jana oma wikirie clerk wa county assembly receive Muthiene Cyrus aruga Joy umite bure na nakumenyekana bwega na kinya kiuga ni muyuthi na nakuongera kanya kamumbere jo mwekuru kwithira kiatha na thirikari ni angaba na ntwethingia ei muyuthi na ko balance equation ya yuthi kwetho beke cabinet ya mutumantu ethinkia na ko balance equation ye kuruba kuongereka ndene cabinet ira ntijimbia kuorerwa ke report rateto cia weru rekwa rieto ni mutuge kare Aciari bado Leli Primary Game Central ni bagutetani mbeche iria bekirwo wira ni bakaywa ni Rais Ruto cia kurikia gwaka cukuru milioni 10 baruga mwarimu munene na andikirwo barua kuthingatira mbeche iu nero ni cianenkanirwo indi batachiona bari tariria na ndi nyuma ya kuthingatira mwarimu uju na ambiririe kumakua ni mubunge wa Ntereu Dan Kele. Agenda yetu number 1 isukuru yetu St. Mark. Agenda yetu number 2 isukuru yetu St. Mark. Na agenda yetu number 3 isukuru yetu St. Mark. Ruru iruru aria rwina aciari ibacukuru ya primary ya St. Mark rerentere echa kiotene baraba kuga abathurite ebonene no ntubagutwika na kinya mutongire mugongo Daktari William Ruto akurionga cukuru eno na kuga kanenkanira milioni 10 cia gutetheria gwaka cukuru eno mwanka athaino mwarimu munene wa cukuru eno akwandika abaro akiurithagiria mbeche inu kana nata itarekerua abariuga ikoirikanite ati ciarekerwe no ende itakinya cukuru akiyoi kariatere Ruto rere akiotene St. Mark na were sukuru eye ni yekwa na ngekeweta sukuru eye Raisi yeko ya Ruto ambesa St. Mark mwarimu katari na akiofuatilia mbesa yo amenyake thesi okinya kana itakinya. Point number 2. Raisi ande mwarimu wetu andika barua nikabati otishiwa akerwa atari tangu ekembe centro thene mwarimu nioni mbi na no sikilieta sukuru yetu St. Mark ekaringithwa imuntu na mwarimu akiakolwa akaringithwa imuntu ni MP kana mtonge rutere tore maandamano tore jatika kuba murera tuitete mwanka kangeta na mwarimu wetu atebati otongo imuntu mheshimiwa ndani watisi ya mwarimu wa St. Mark umwereti atiri egembe centro agathamanya St. Mark kwena agenda ya muthamithi otitwira imakosa ekwa bwithia tore aciari ba St. Mark na ntubagi otene tuwe sore itwiro makosa mwarimu yekwa bwithitie. Number 2 mbesa ira raisi atwere cia ukairasi awere boya arawa sukuru ya St. Mark bwana MP iyo ni achie iyo ni yangu oka guthana were yako ituro matiro yare otoro isindire fwe waka kana no waka bakiorota kiara kine mubunge egwa Igembe Central twendani kile bakiuga ati ino akomanya bura mbeche ino ciarekangirwe nonto kuringana na baro era yachokirwe yogire ati mbeche ciarekerwe kurukira mubunge ojo ende itakinya cukuru eno Ruto ego yana atwere 10 milioni na baibaria 3 milioni na kimbeca iu itokuibwa itiathananirwe no tengo itokoneritete na mbio emwe cukuru ite kumenya entity ate kumenya ciamani ate kumenya
batu romba ya to gori bwana ndani kele na to re mbete tie cukuru ina ire na ke bata thaniri Ruto ito koromba Ruto mbete tie to tie ye tiage cukuru wetu ora ure aka cukuru wetu ito kwirwa mbesa yuisi ya release ro cia wakairasi bia St Mark na mwangera thai kinya musingi utengwa ito ire irasi bibangite wokwa na nondo bitira ko monga thai. Number 3 batwe tore antu baki yote na antu baki embe centru mwarimu Muriongi agare belo St Mark oteonge omwebeletie imweshimwa ndani kile garitho batu ende tore mweshimiwa ito komenya be private secretary oke bwana Ronandi na yakanisene au mweshimiwa na kobethetie president Ruto mbeza milioni 5 cia wakairasi tukwenda kuria president ile renge thirikari kobethwa mbia ile renge mpia kobethe president imora so tukwenda kumenya orongo bou mbezi akwerwa iteritangwe kindani kele MP wetu akiwa ateritangwe nasio Muriongi airomera sikurera aritangwe na bwazi aribomenye na mbiu jorera Ruto weta atobwethiria nasio na gukorokira athimo mubunge ndani kiri na itheterete akiuga ati we last year kuna pesa president alikuwa amepromise in 2022 nikaenda nikafuata 5 milioni nikaleta nikapatia mwingine nikamwambia jenga nayo hizi class barabara hapa mbele na nataka nimlete president akuje kufungua hizo class kienda muleta ndio mulomba vingi. Sasa mimi nikakutana na president juzi nikamkumbusha nikamwambia kuna ile promise hivi na hivi na hivi akaniambia so what you do go ahead hakikisha class zimejengwa alafu nitakupanga. Sasa before then kuna wakati Taituma alikuwa amekuja na Ichungwa kule Ntobeto Kiongo huyo and teacher wa hiyo shule akaandika barua akapatia Ichungwa ati Ichungwa apelekee president amkumbushe zile project anatuma mbunge mwingine apeleke issue ya Yembe Central kwa president lakini sasa huyo and master is underrating me he is directly under me. Unaweza kutuma mbunge kwa county nyingine aende akarepresent interest ya Yembe Central si ati ameniambia nikashindwa na mimi ndio nileta president sio yeye kuma kiotena Yembe Central Betan Class Chabare Breri wa kare kamona rito Faith Gitonga kuma ntura ya Kianju Kimara nichumirite na kithikiro gikinene ya kiuga mwaro jware akuya gutaskuru ne kwaga BC Selina Chamwathi are athira mubunge Susan Ngugi Mwindu ne kitawira ne ba kuthomithia mwaro jo ende botakinyanira amwe bo Mwindu nonekanite kwithirwa kiregana na nteto atithiritwa akigikari twabaria abekirite wira ne Martin Mugambi na reported Nguru akirimaki ya mwembe kana kiera gicigo mbunge kia Mara turathingataga changirie mwekwe mwe kinya gwe kinya mwanka muche kwa mwekuru Cherino cia Mwathi Cherina tha mugwanja cia munthi tumwithirite rungu rwa kamuthwana nokete gwarira uma kuri magi kabo giake kiri njarania gikiambaga rugono rwa ganti gake Faith Gitonga Selina ambirite gutunenkera ziriambira na kwenda kuri cukuru ndamwira cukuru kare arikia form 4 akurikia form 4 akwagia mbeca cia kuthi college agitaragiria abura thomithiria na thina na kamwari gaka kararikiria cukuru ya gutinda na kurara ya secondary ya kare na karauga muthia ni karenda kuthomera warimu ngai atumana kana kaunda agwa kena agwe taikeje Susani ni ajete ukona ru Susan twathi Susani auga mwari ujure nkamujukia nairwe cukuru ngajeuga karudarambe nderire kamwari riu ukone mweshimiwa kakena ukaga kakena munenkera rene jiako na mweshimiwa Susani akagiagi mbega muno ekera nugu mwaro akwa riu ukona mutethia na kena mbira ngaibangania ndamwe tubangite arambe atariki jiri VCC Church nonto mbaritie na Bishop Cherina cia Mwathi baragwatana na mukabwa na nkinya mwendi wego mwe poronga ikenda kurutha arambe gutigira kana Gatonga gakuthi cukuru kuringana na mawatho maranenkeretwe imubunge wa mwekuru Susan Ngugwa Mwindu uranenkanirite wira ne bagutetheria kana gaka kuthoma mwanka kurikia ambira nkaya nanda goya ngagutuma tariki jiri kinya tariki mwenda muringira dimu atajukia ndamu SMS atarespondi ndaringira ofisi yae gutukujukia mwanka kinya tariki jiri ndemana kare indi mbere yambe manani ndaringira a few leaders ani ndachoa message yakwa ndako basi la fund
Nontu ntai na mbia na mwana no aromire ona rute kande mumire bya ngiri mugwanja mbeterere mbona kero cheki gatuka processed mwango mundu guteche kiaro rongera chukuru ona ntije karo na iche karo mwana uwe kou nontu amberie ntiga kumunengera rwana ntamenya ni ura warire mbesa bunu ntonka ugoro warire kawigwa nkirongo ene ngainwe bwizi uru warire mbesa ni untimenya ni arirerwa mbesa wathi cukuru tamuni ya ithatu tuthiite Gatonga Mwanke mundi atarogwata chiringi anthi wake cia mwathi agitonga gagana arakarekia ataije Gatonga mweri uyu kithira gacoka cukuru ya Rubate ya warimu na Kim ni utiekio munde banga bangite nakio kwendekanaga rira kwa ugo karuthontu erotha nontu gwaugere gategatika mwingi kenda na mwingi uyu na urira ukegwa no aruthire ontu bau na bwabua mena boka gakena gikarona poronga yurari mukavua ugite we na thiritie meciria na nkinya kuthina kimubuko na kogu kuromba atongoria kana nkinya endiwe gabange kuma akaunti ya Tharaka Nithi na nkinya guntukura kungikumira gutetheria Gatonga kwa ndirombaga anywhere wisha urio inkegua no atedia mwana no Tharaka na nindi mumuthambiru na kama kongwatire gichiaro Ndeto ino ciumirite na kumuthuka warira mubunge uyu aekurwe thirito ya kiriunga gontu na gontu akireganaga na ndeto iritambaga ati na atiganagiria twana turanenganagira wirane wa gutetheria Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mathini Mugambi Bunge nene neroteto nuntu wa gutererwa kwa mbeca ciakuru mwandiki munene wa Rwangiru Joseph Mutari akiaria mbere ya kamiti ya mbunge augite mbeca icereri nuntu gutina bajeti ya mbunge bogo bajeti kinyanyume ya rais kuenika miaka ya kuruba kuma miaka 70 mwaka 65. Muangalie vizuri hawa wazee, msiwawache hivi, hata wengine wako ni disables, anaenda na anakosa. Kwa hiyo kama mnaeka ni ya M-Pesa, make sure that hawa watu kama ambao hawezi kutembea hata hiyo M-Pesa ndo wanapata mahali wamefanya nini, wamekaa. But I want to congratulate you nowadays, sasa anapata na M-Pesa linambia juzi. Registration of persons living with disability. We've had issues of severe disability are the ones that are being registered. And how to rate the severe disability and this other disability has been a problem, because even people who are blind have really been complaining. So we want, if all of them have been registered, let them get that money. I'm in the forefront of complaining of this word, because it has been really done a lot of disservice to people with disabilities. A lot of disservice. The Chair, our act, or our bill rather, our bill is in this house. Once it gets through, this will be a thing of the past. And I'm told that it has gone through, is awaiting assent for it to be law. Once it goes through, then anybody disabled who, of course, is vulnerable should be able to receiving the cash transfer. We hope to get more funding. Once we get more funding, of course, we'll have enough wheelchairs. But we are really trying. The wheelchairs for the very, very needy cases, we try to avail, and we are sorry that we avail the little that we can manage. But in future, once we get good funding, we should be able to make sure that we have enough wheelchairs for all the mobility tools that our people with disability need. So we will try, Mheshimiwa Chair and the honorable members, to make sure that we have enough that is quite sufficient for our people. What I request the honorable House is to continue assisting us also. Once we get the funds, Chair, sisi ni jembe, tutatuanga ile yote ambayo iko. But when we don't have funds, Chair, sisi tunaumia kiasi. So we are really appealing to the House that they make sure that we get the funding, and then we'll make sure that our vulnerable people are all brought on board. Sorry.
Na baraba turaga na mawathe mono ba cerebral palsy bari na gintu kia gukenera nyuma ya nkatha ya mubunge Rindikiri Doris Mugambi kwambiriria mubango jwa mwanya gutethia gukura kwa ana ba aciari bagwiritu bakio kumana na mubango jwa ana bao ni bajukite matagaire ja manene na kwambiria kugita mantu jara batirombaga kugita ukabere. Murimo wa cerebral palsy murimo wa kimwanya mono murimo ro wataga mwana na ndungo ciake cia mwiri karega gukura bura kubatiri ende mwana kambiria kuruthirwa mazoezi kagita gwa kagita mwana nambagiria gukura bwega kambiria kwaria na nkinya kuthi na ikio nkatha ya mubunge wa Bore Doris Mugambi ambiritie mubango wa guchwanda gitare kengo baruthirana bakuma Bore barabe na mawathe mama mazoezi gutigirana baba gukura bwega bakiaria ciari barabe na baba baruga mwankira thino therapy no ni gutethia nene muno nuntu ana boi bambirite gukara nthi na nkinya bamwe bambiria kuthina na barabara twire batakuthi tutore kuingira nya twana twetu biwona bia nguku lakini kuringana na ole atuthithiretie manto manene ne aja twa challenge twatwira tubatigwita twana twetu na turetera mandaktari kuma side cionthe mwana okwa atombaga gwita indi thai na kumba igwita indonerwa ora ngwita nthithie na nandi nkumuthitheria na inkona kwina kumithio kiri therapy thai no gutika mwana okuo mukarithite nthigitine ugeto gaita ngugi nyingi ugetinya ndukene ugacoka mwana u akamwithira u akarinthi nkuruki bakiaria ciari baba baruga ntu na gunje babatenga mono nontu bwa kwithirwa bena na tababa na bationa watantu ukaiga u antu na u bakiaria bakiuga batwi uninde na mwana kionje na eninga karangi choka yananga karande ninka kwena baba tiendete otona nonto twina twana twina tu otomba twinya kibaruga lisabu nana nonto twina twana twonjere iromba ikiri muciari wonthe ora wina mwana toye bumiria tige kuibitha kenda no tethio na nkuruki bakiromba ciari bantu arume gutiga guteaniria kuruba urira bagia na anata baba kiri ugwa wina mwana jojo tiga gwitezira kana wona jaka gutina wirigiro njoja ntuko jenarua wone kwina umithio no kagwirirwa ntuko imwe jenarua antu ibatige kuitha ana nyomba kundiura arume no ntu arume ituichithite na itutiganiritie ekuru na ana tababa bare na kuremero guku ituchiumirie tube twikanire inya twinthe no ntu rira twaero itwa